nzagenda n'imisi singiye hafi kandi sinakure cyane. Mugabo akakanya tuvugana nibaza ko ndaza kuva hano nje mu Rwanda, ejo mu Rwanda niho nzoca mbandanya aho ndiko ndaje. Ugiye gufata rutema ikirere. Benshi ushobora kwibaza ati mbega Alvera koko niyo bagiye ku bakunzi bawe na cyane bari hano. Kenshi dukunze kumva bavuga ati ngo umuntu yagiye kuba mu bihugu kanaka. Alvera turagiye kumubona agaruka cyane. Inyuma y'icyo kibazo uraza kutubwira ati mbega ugiye mu rugendo rw'akazi canke n'urugendo rwo kwiryohera voyage nyene kugira bakunze kuvuga ati ni visite. Nk'ubu wasanga ngiye kugira mariage no. Ugiye kurongorwa. Kosa ka video wivugira ati oya baranyimye imodoka. Nawe nsindi imodoka rero nzocangira mariage. Rero ko bataguhaye imodoka ugiye kubiheba. Oya nzokubaka. Ije barijoka nababarize. Ego. Urugendo rwa mukuru wawe. Ruvuze iki? Reka dufate mu buzima bwawe n'imibereho yawe. Kumbure tuze kugaruka n'ico ruheza rugafasha muri life yawe. Misanzwe urugendo rwa mukuru wanje n'ahatabyinshi ndabizi ko ariko si kuri jewe gusa ni kuba mukunda kuba mwegereye bose najewe nyine ubwanje ndimo duzoba ari urugendo rwiza kuko ibyagiyemo n'ibizima mwifurize basi urugendo rwiza. Yego mukuru wanje ndamwifurije urugendo rwiza Imana mushikana amahoro tuzoyikunda niyo ngira kumugarukana. Yego urumva butura yanse cyane ariko umeze neza muri rusange. Ndashima ufise umutima mwiza. Murakoze. Kandi Imana yakoze byinshi bihambaye ko natukiri bazima tugeze ngaha tumeze neza cyane. Ibyo wari uvyiteze ko umunsi umwe uzobona Alvera afata rutemekere ruko ubonye ku nshuro ya mbere no ku nshuro ya kabiri. Yego twaravyibaza hamwe Imana ko kamera Imana ntakidashoboka. Yego ugiye gusenga kugira agarukaho gusenga kugira abone amafaranga. Yego gikuru no kumana ari muzima rega amafaranga nawe ninyongera ariko usanga ari wanamutebeje bavuze ati mu sister waciragiye. Ico nizera nuko Imana ishatse kugutambagiza iragutambagiza uko bishaka. Ni kuvuga ngo nimba yaragiye ubwa mbere akabagiye ubwa kabiri urizera ko nanone azogera n'ubwa gatatu n'ubwa kane kubera ko ari Imana. Uri umwe mu bantu bari bavyizeye cyane. Kuzi wa Star TV amahoro Imana bane namwe. Bamwita Alvera Muhimba ari kuva neza na neza aho bita mu Ruyigi. Yafashe urugendo rurerure kugira ashike mu gisagara cya Bujumbura. Yakoresheje n'amafaranga menshi kugira ashike mu gisagara cya Bujumbura. Yakoresheje ubwenge bwinshi kugira ashike mu gisagara cya Bujumbura. Bakunze kuvuga ati umuntu yashise mu gisagara cya Bujumbura akoresha ubwenge bwinshi cyane. Akoresha ubwenge bwinshi cyane, tactic, strategy kugira ashobore kubaho, kugira ashobore kuba umuntu muzima, ashobore kubona buri kimwe cyose yifuza. Iyi ni Star TV 257 tubazana amakuru menshi atandukanye. Buri muntu yaciye mu buzima ushiramo ingufu nyinshi kugira ushobore gushika ku kintu kanaka. Iyo umaze kubona rero ikintu ukabona inzira yawe urayiharura neza ukayicamwe neza uvuga ati Mana warakoze, Mana waragize neza kubona ndi muzima, Mana warakoze kubera ko wampaye. Muri eglise la papa sino bavuze ati nta muntu yavukanye ubutunzi, nta muntu yavutse ari umutunzi, nta n'umuntu yavutse kandi ari umukene. Twese tuvuka tutaco dufise muri bukagiye Adamu na Eva Imana yabarema. Imana ntigeze ivuga ati we Adamu uri umutunzi, we Eva uri umutunzi. Imana yarabashize hano kuri ino si y'abazima n'abapfuye ivuga ati genda mwirondere, genda mushakisha kugira mushobore kubona amafaranga, mushobore kubaho. Iyi ni Star TV rero nimba utarakora sabone waracerewe cyane mu kunshigikira. Izina ryanjye ni Star Boy the Ship. Ni Alvera rabereye mwerekane mwegere kugira image iboneke neza. Nakubwiye ati yafashe urugendo rurerure avuye mu ntara ya Ruyigi aza mu gisagara cya Bujumbura. Yaje kurondera byinshi bitandukanye hano. Uri kure brother egera ngaha. Yafashe urugendo rurerure kugira ashobore gushika hano muri kino gisagara kugira ashobore isakoshi kumenga yambaye n'akarato keza kakarato narakaronde mu gisagara cya Bujumbura ndakabura ariko manzo ndamutse mwana umeze neza ndabizi ko wacerewe cyane nisura mubona Alvera asa neza cyane bantu b'Imana n'umukobwa je nkunda uburyo yambara nyene abari umuntu abegwa ariko kandi nabibutse yuko yambikwa n'intuzenya yiwe shop yiwe ni mwambika. Alvera umeze neza namahoro. Igitondo cyari kimeze gute kuri Alvera muri rusange kumbure umuntu turamanza kumenya ukuntu yari ameze mu gitondo ukuntu yavyuse
ya nabyutse mfise stress nyinshi nk'ubu nabafise urugendo urabizi nahise ibintu byinshi ndabona ngo ndagucererwa cyane sinabisha kabisa pole sana mental misanga ibintu ndabikorera basi ramutse abakunzi ba Star TV bariko barabira bagenda bizeye cyane aho ubona umuntu bitamihoshe hajya ujya n'umusaza ameze neza cyane nibaza ko aza gutunganya buri kimwe cyose ramutse abakunzi ba Star TV hamadene tuganire umwanya muto dufise kugira dushore kumenya mbega Alvera agiye gufata rutema ikirere nibiki bimujanye hanze y'igihugu mbega agiye mu gihugu cyahe ramutse abakunzi ba Star TV twubaha kandi nabanagukunda cyane okay abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe ego hama wambajije ngo ngiye he icambere ndababwiye ngo ndabakunda kandi ndashimiye abantu bose bama bashigikira n'abaherutse kunshigikira mu gikorwa duherukamo ubushize Imana ibahezagire cyane twafashe urugendo rutarugwa hafi nzogenda twegere nzogenda n'iminsi singiye hafi kandi sinakure cyane mugabo akakanya tuvugana nibaza ko ndaza kuva hano nje mu Rwanda ejo mu Rwanda niho nzoca mbandanya aho ndiko ndaje ugiye gufata rutema ikirere benshi ushobora kwibaza ati mbega Alvera koko niyo bagiye ku bakunzi bawe na cyane bari hano kenshi dukunze kumva bavuga ati ngo umuntu yagiye kuba mu bihugu kanaka Alvera turagiye kumubona agaruka cyane inyuma y'ico kibazo uraza kutubwira ati mbega ugiye mu rugendo rw'akazi canke n'urugendo rwo kwiryohera bo yaje nyene kugira bakunze kuvuga ati ni visit nk'ubose ngiye kugira mariage no ugiye kurongorwa kosa ka video wivugira ati oya baranyivye imodoka nawe nsindi imodoka ronzo cangira mariage rero uri ko bataguhaye imodoka ugiye kubiheba oya nzokubaka ije barijoka nabo barize ego haje n'abantu bagafashe ukundi kuntu bakavuga ati burya Alvera arinze avuga ati batamuhaye imodoka ntazorongorwa ega hava bikora biri serious oya si imodoka se yo tumanja kubaka bakora ko hageze yari juste nibaza ko muri competition publicité y'ikintu runaka uragerageza ugakora mu buryo butuma abantu bariko barakumviriza runo rugendo rero ni visite canke mugiye mu bikorwa by'akazi kubera ko je buri gihe banumva shaka kumenya ati mbega umu artiste wacu umustar wacu dukunda avuye hano yerekereje hanze y'igihugu mu bikorwa nyabaki kumbure dukomeze kumushigikira nko tubikora boreka ndagita urugendo rw'ibanga ariko ivyo nzoba ngiye mu kaburi kose bizogaragara ko ndi umuntu ari kuri social media nibaza ko ntazereka gupostinga inyuma yo mama wanje twari kumwe hajya twari kumwe azana turamutse kari mu mama inyuma yo kubura ingendesho nkuko wari ubiteze ko ushobora kuyibona ako nabonye uhindura isura uri hari imbere bon reka ndabivuga uko abakunzi bagutoye abantu bashobora kuba bo kubera ko mu mitwe yabo baba biteze ko bidakunze canshavura niyo ninumiye bahita babona ko nashavuye kandi byari bigoye ko nanjye sinkunda gukora ibintu kugira ngo nereke abantu ko like ngo nereke abantu ngo sishavuye ariko nabyumva sinari nshavuye ariko kuko bari bumva ko nyene nibitakunda nza gushavura mu maso yabo bahise babona ko nshavuye ariko muri kamere ubundi Superbat yanyeretse yindi mpano ntari nsanze nizi ko ariko uziguketi gasha uzigura kubitika ariko Superbat bataguhaye akazoza wakoze ikosa rinini kubera ko gagenda bivuge ku ruhande rwanje mu bantu bari muri competition ni wagaragaje cyane uburyo ushobora gufasha Superbat kagera kure cyane tugaragaje kuraba le content wagiye ura creating oya je niko ndabibona ku ruhande rwanje oya ntabwo ari jewe I think bo ico bari bakeneye barakironse kandi icya kabiri nakuri Imana ni nziza Starboy ni hamwe abantu tubifata ukundi kuntu uriya twariko tukiri kuno umukozi n'umwana w'Imana twese urabizi ko turabana w'Imana kandi Imana itugenera buri muntu wese ibintu rero simbona ukuntu nari ko bakanga shavura ngo ni kubera ko natahanye ikibanza ca mbere kandi n'ikibanza ca kabiri ntahanye cari ciza hari undi muntu yacifuza kabashije ku kibanza natahanye ikibanza ciza hari undi muntu yaragikira kandi muri competition mwari abantu 20 personnes twari abantu 200 kwa kabiri ariko murumva ataragati Imana yanteye ariko hari message yavugishije abarundi muri rusange bavuze ati indirimbo kiriko aha nihe niyo baza kumwima kano gashimwe nari kuvuga ko bamurenganije aho ni mugiye ntuciremwo aho ni mugiye ikiganiro nakoranye na Yannick Yuta ejo yavuze ati mu bisanzwe mu kuja muri competition nibatubwiye ati ni indirimbo y'umwaka kuko iyiza kuba indirimbo y'umwaka cyangwa umuririmbyi w'umwaka bari bafise ububasha bwo kuja kumutora bakavuga ati wowe ni wabaye w'umwaka rero mu gihe mwari muri competition
wowe ungaca uvuga ngo ujya message ati iyo baza kukamana ari kugahakiriko bivuze iki bisigura iki? Bon ico bisigura ni utokwigirisha wese arabizi ko indirimbo ya mbere yakunze muri umwaka ni ahanihe even me babizi rero ni competition ya mbere yankomereye mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere byari bigoye gukompeta, nari ndabizi ko uko biri kose igende bitegerezwa kubiya ariko nkavuga nti nubwo ibi ya mbere ikibanza cya mbere cyo ndaziko kidashoboka ariko reka nkore kugira ngo basi nze ndo nk'amahirwe yo gutana ikibanza cya kabiri cyangwa ikibanza cya gatatu hama nshobore kuronka agashimwe. Bikaba byari bigoye rero kuko abantu iyo nakora cyane bo babona ko ndiko ndendera ikibanza cya mbere ariko narinda oya basi ngize kuri Starboy tureke nuko abandi bose babivuga. Umuntu wese ari karanyumva ninde muntu atemeza ko igendirimbo yari kwiye kubiyambira. Iyo ndirimbo hari abavuga ati mu ruhande rwo kuvuga indirimbo y'umwaka yari kuba iya mbere ariko mu ruhande rwo kuvuga ati abantu bari ko baritwara neza muri Superbat na cyane cyane kumenyekanisha riri yashira hamwe mu kuvuga ati ntura amapartage n'uwavuze ngo ntibigeze batubwira yuko indirimbo y'umwaka agenda some iyo bavuga ngo dutore chanson de la kandi ntibigeze kiretse nimbatasomye konti kuri afishe hari handitse ko dutore indirimbo y'umwaka hari hari handitse ngo bakurenganije ngo urashobora kwitwara Superbat ukabafungisha rero ntibandenganije niba ari umuntu barenganije runo rugendo kubakunzi ba Alvera Muhimbare bazunguka iki muri rusange na cyane cyane ko abantu benshi badukunda barakunda kutwishyuza bivanye n'ibyo turiko turakora bivanye rero n'ivyo uri kurakora runo rugendo ruvuze iki kubakunzi ba Alvera Muhimbare muri rusange niwashimye kutubwira aho ugiye ariko peut-être je nshobora kuba ndahaza ariko je sinkunda kuvuga ibintu bitivugiye nyene ejo bo ikintu cyambere kine bwana ko ngiye ahantu batavuga n'icongereza bishobora no kukugora. Ndiko nimbira nagiye muri Tanzania birangora sinzi kuri inshuro ibintu nzo sinzi kuri inshuro ibintu nzovuga ariko nta namwe umuntu aciye ubwenge kandi umuntu ashwanutse nkanje byo mugora kusabane ngiye mu rugendo ariko shawatubwira turagukunda nzobwira abantu nagaruka ariko nakubose ngiye kugira mariage na ariko mvusha kugira mariage batubwiye ati nimaka baguhereza iriya modoka ikindi naco ratubwira ati ntiharagira ako genda kurongo ukagenda udatwaye marene na niki ariko abakunzi ba niba bakomeze kunkurikirana genzo banumva bikiriye ko ndabivuga ivyo ndimo nabyo kabisa. Ikibazo cyanyuma kuri Alvera tunakwifuriza n'urugendo rwiza kivuga guca mu rugendo wagiye mu bwa mbere hari byinshi wabonye for the first time reka dufate uri kurinjira ngaho mu kibuga cy'indege hejuru ushitse bitagenze neza ariko no musifuza gukosora ibiri banga kandi ntuduhishe ibyakubaye icambere narumva ntinya kwigira abantu nka nandi depeje ukuntu abantu bose mu ndege nkumva icambere byarananiye kwatsa climatiseur yo mu ndege kwambara umukandara naho warabamba umukandara namaje kubaza umuntu twicaranye baranabisigura nkumva siniko ndatarubera ko abantu b'ubezana nari no mafite amaze ko kwari kubona twarete yo mu ndege je narafashe na video ibase ndabize muri telefone Alvera ariko umuntu baza ko ariko bayize uraberewe iriya naniyo kwambika abantu irambika abantu neza ari vraiment sindamu oya ndazi ko ufise shop imeze neza akakarato ni sawa oya ntabwo ari Alvera collection ya ako karato ni sawa nambitse na Berna Art yo mu Igitega Musa hageze yacerewe ariko uko biri kose nivyo namubwiye agishikazi namba wabonye umuntu kujanye urajanye uriya ubwanwa uriya musore kwari umusorera yirutse ariko ujya si manager yirutse uriya yambaye amapine yirutse namubonye Musa ujya musaza ndamuzi ni umuntu wa mbere akora ama video meza cyane y'abaririmbyi ariko kandi nagushimira cyane maze kubona umuntu akora video za mbere nziza mu gihugu cyo Burundi mujanye urashaka kureke kuvuga ibikujanye oya just byabaye buhurirane byabaye buhurirane urugendo nanjye ndarufata nuko turajanye rero reka nagushimire cyane egeri no cameraman nabonye abandi benshi nabonye mutonya wa Alvera nabonye uwo bita Ivete Ivete n'umuntu mwiza sha nyuma yo gukora mariage byagenze neza cyane yambaye n'ikintu iba itidira egera ngaha akiza mpuzu zirabatoka ba mama ni hututsa ba mama aho imisi Ivete meze neza burya narinze ati umaze gukora mariage bizova bigugora usanga uraburi iyo mwanya Alvera
usanga ibintu vyiwe ntuvyitaba nkuko hari ubikora umeze neza ariko iyo ubonye umugenzi wawe nka Alvera umuntu mwamenyanye nuvuga ko abarundi bamuze atari neza kubera ko hari ibikorwa atari bwakore Imana yamutumye abakozi b'Imana nibo batumwe n'Imana mu gihe atari bwabisize cyangwa abikore mutaramenyana wari wizeye koko wandi yazofata rutema ikirere kumbure ikaba ku nshuro ya mbere no ku nshuro ya kabiri ajanywe n'ibikorwa asanzwe akora icyo nizera nuko Imana ishatse kugutambagiza iragutambagiza uko ubishaka ni kuvuga ngo nimba yaragiye ubwa mbere akaba agiye ubwa kabiri urizera ko nanone azogera n'ubwa gatatu n'ubwa kane kubera ko ari Imana uri umwe mu bantu bari bavyizeye cyane hari ikintu kimwe cyangwa bibiri wabona kuri Alvera byotuma wizera ko koko anytime ashobora gufata rutema ikirere akagenda yego so ibere banga nibikunda nganya nayo nibaga ivyaboneka utarakora mariage mu rugo tuje nko gusura bitagaragara kubera ko utari bwakora ubukwe cyangwa ukore mariage ariko kuri uno munsi nje mu rugo kwa Yvette nshobora kubisangaho n'ibice mashaka kuba umushitsi wande utoze karibu bifuriza base urugendo rwiza mu bwa Sarti nukuri ndamwifuza urugendo rwiza k'amahoro n'izigame togira ikiganza ciza agiye kandi azagira igikundiro turakuramukije na Beaufrey aho uri turabizi ko dukurikirana Imana iguhezagire reka nawe ndagushimire cyane kandi uzokwa mu mushigikira mutonya wacu mukuru wacu sisa wacu dukunda cyane nawe yamba hari kubgaye kabisa Imana iguhezagire cyane ndacaganiriza abandi nabonye benshi nabonye Divine Light umwanditsi w'indirimbo mpimbazamana canke umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nabonye Melvice umufotografe w'umukobwa dufise mu gisagara cya Bujumbura mutonya wa Alvera Muhimba nawe nari hano nabonye na mutonya wiwe muri no minsi Imana iri kwirahezagira maze iminsi ndi ku masengesho cyane yakunkwepa sore ndamusasha sore je nukuri ndagukunda kubera ko uri umusista mwiza umeze neza none reka gomba kwifotoza ego twagiye aracerewe ndabizi gutinya kamera ntanashira nukuri mwifurize base urugendo rwiza ego muko bandi ndamwifurije urugendo rwiza Imana mushikana amahoro tuzoyikunda niyongera kumugarukana yego urumva butura yanse cyane ariko umeze neza muri rusange ndashima ufise umutima mwiza murakoze kandi Imana yakoze byinshi bihambaye ko tukiri bazima tugeze ngaha tumeze neza cyane ibyo wari uvyiteze ko umunsi umwe uzobona Alvera afata rutema ikirere ukunye ku nshuro ya mbere no ku nshuro ya kabiri yego twaravyibaza hamwe n'Imana ko kamera Imana ntakidashoboka yego ugiye gusenga kugihagarukaho gusenga kugira abone amafaranga yego gikuru no kumana ari muzima rega amafaranga nawe ninyongera ariko usanga ari wanamutebeje bavuze ati mu sister waciragiye yase namutebeje ahubwo reka tugenda reka yakera ntaraduhamagara reke kunkwepa okay genda wifotoze ntacyo kugira ifoto igende neza sore uratinya kamera hakusa neza ra Yesu akunzi ba Star TV baracifotoza aha ndacarindiriye nanjye ndaja mu gafoto mukanya kubera iki nanjye no kwifotoza Jonathan wanaye magafoto reka nanjye cyeja mu ifoto sorry fotora nanje na Alvera ngaha agafoto kiwacu kandi turanaberewe twambaye n'ibintu by'ibikomple nyene bisa neza Thank you so much. So, Alvera. Yes, tumwifurize urugendo rwiza umwigeme wacu. Ujya kuva umwigeme wacu tumwifurize urugendo rwiza ahagiye kugira Imana ibandanye guhezagira, Imana ibandanye fotora. Nije ni nyuma ya foto. Kandi renda ndanazifotoye neza cyane bazi. Foto nziza. Turagukumbuye. Ni gukora ikiganiro. Ndaje nguramutse mukanya utagenda. So, ntugende kabisa. Yes rero uko biri kose murabona ko ngwira mujanye. Bazoryoherwa niya mugarukana. Abakunzi ba Star TV ni kumuherekeza umukobwa wacu. Uyu ni mutonya we bamwita Melvice, numuhererezi ni Bucura. Uyu
baba gufate video yes uko biri kose urabona ko agiye abantu tuba tuzi cyo gukora tuba duhari nkwereke ukuntu bifata so nuko Alvera aragiye kabisa Ingvino boss Yes abakunzi ba Star TV nkuko bisanzwe umuririmbyi mpimbaza-mana Alvera Muhimbare yamaze kugenda tukaba tuzi ko no yari umuririmbyi mpimbaza-mana bamwita Divine Light yaririmbye indirimbo nyinshi zimeze neza aramaze no gutahukana amatrofe menshi atandukanye numwe mu nshuti magara za Alvera Muhimbare ndetse n'umwanya bari kumwe akaba yaje hano kubereke kuboneka hano muri kino kibanza Divine imbere yuko uramutse abakunzi ba Star TV kubera ko nabiherekeje Alvera Goya gwarerekeje Alvera kenshi ndakunda kubaza kino kibazo Alvera avuze iki kuri kariyeri ya Divine canke ku buzima bwiwe kubera ko umuntu ashobora kuba afise cyamaze mu buzima bwawe ariko muri kariyeri yawe ugasanga si cyane Alvera no mu best friend wanje tuganira ibintu byinshi yaba mu buzima busanzwe no muri kariyeri kandi ni umuntu mwiza aramanura akandi supportinga mu by'ingiro urumwe mu bantu basenga cyane yora bishika ugafata umwanya ugavuga ati reka nsabire igisabisho inshuti yanje ego arabizi nawe imba atari ibanga ubyo wamusabiye bibiri kuri no munsi no rugendo agiye gufata nasengera urugendo rwiwe ejo twari kumwe twasengera urugendo rwiwe n'ibikorwa giyemo kugira ngo Imana izamukoreshe kabisa dufise igihe kitari gito atandirimba igaragara hanze nabonye wowe wita papa wawe yashize indirimbo hanze avuga ati umukobwa wewe bimeze gute Jean Paul yarashize igikorwa hanze umukozi w'Imana respect ariko umukobwa wewe turakeneye igikorwa bimeze gute nibaza ko biri mu bintu ndiko ndategura muri studio ego bisigura ko anytime turashobora kubona igikorwa uru rugendo Alvera agize bihora bishikana Divine akavuga ati nanje wande ndashobora gufata urugendo nkaja kure y'igihugu kugira ibikorwa nshobore kubishiramo akanovera cyane hari plan nshasha tugiye kubona muri 2026 mu kazi ka Divine ego tuyigaragaze canke tuyihoreye reka tuzogaragaze ibikorwa Gabisa mutonya wawe yarabuze trofe ya Superbat na Yannick Yuta usanga musenga muri eglise imwe mutoyi wanje ari mukuru wanje reka ndamwita mukuru wawe basi kubera ko ntazi imyaka nayo mpamvu navuze mutonya wawe yarabuze trofe wari uvyiteze canke warabona nyine ko abirimwe nyine atahari tu kubera ko uyu muntu ari muri competition ushobora kuvuga ati ukuntu ndamuzi Tetere ibintu birashobora kugenda neza cyane. Competition abari bayiteguye baba bafise ukuntu bategura bapanze ukuntu bigenda. Nari ngiye nyene ngiye gushigikira bose. Hama ko byagenze nyene kurya nyene. Message kuri mutonya wacu canke mukuru wacu Alvera Muhimbare kumbure bica mbwa mbwa Star TV kugira nako dushikirwa ubutumwa basibuce muri Star TV. Kumbure nawe ashobora kububona akoresheje urubuga rwiwe. Alvera kintu cyose no mugira nuko aranabizi ko ndamukunda cyane. Arabizi kandi n'umunyamugisha ushoboye kuba hafi yo ushobora kubona umukobwa w'igitanga afite umugisha Imana aramuhaye ingabire bidasanzwe apa yo kuririmba ariko arafise faveur y'Imana kabisa icyo utamubwiye kubera ko yihuse cyane umwanya wa mujanye kimubwire hano base kugira dusozere twigire kuvugira ko ndamukunda ndamusengera kandi arafise ukuntu anyespira ibyo wonye wabuze umwanya wo kubimubwira je nabimubwiye je numva shaka nk'ikintu yaragiye uvuga ati iki kintu ndakimubwira ubu nyene sindasubiza ubwenge kugihe ngo numve ko no ndarusha ibikorwa byari byinshi kuva tegura urugendo twari kumwe amakuru menshi kabisa reka tugushimire cyane kubona washoboye kumushyigikira ukanamufasha ariko nawe ndakwifuriza amahirwe mu bikorwa byawe byo gusura indirimbo mpimbaza-mana kubera ko hari ibikorwa byinshi twatumwe n'Imana ibikorwa biva ingufu ziva hariya mu ijuru ariko ibikorwa bigakorerwa hano ubu nanjye narasizwe amavuta kabisa abakunzi ba Star TV shaka kuvugisha umuntu kupauza tugende abakunzi ba Star TV rero kugira dusozere kino gikorwa kubera ko navugishije Soleil mutonya wa Alvera ngira mvugishe uwo bita Bucura niwe mu photographe umukobwa dufise ngo mu gisagara ca Bujumbura
wafotoye ngo ntiyisubirako ubundi tugire promotion y'akazi kiwe ari twaratuza tuganira ati bori mutonya wa Alvera agwe foto kumenga yari kubere umeze neza ariko meze neza bucura kasi nabonye karinga biga bavyita bucura nta bucura 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 apana bucura nashize ko intuzenya akatuzo by the way umeze neza cyane twakoze ikiganiro mbwa bwa Star TV ikiganiro kirakundwa navuze ati Mervika bisaba fana ntabwo wabonye ko cyakunzwe cyane sinabikurikiranye kubera sinkundanira ntukunda kwiraba barakurungikira nka link bakakubwira ati twabonye ikiganiro cyane abagenzi banje bamwe nyine baragira ama screenshot iki courage félicitations kabisa reka nkunde ndagusuhuze kwanza ariko ikibazo cya mbere kiravuga giti urugendo rwa mukuru wawe ruvuze iki reka dufate mu buzima bwawe n'imibereho yawe kumbure tuze kugaruka n'icyo ruheza rugafasha muri life yawe misanzwe urugendo rwa mukuru wanje nta byinshi ndabizi ko ariko si kuri jewe gusa ni kuba mukunda kuba mwegereye bose na jewe nyine ubwanje ndimo ruzoba ari urugendo rwiza kuko ibyo agiyemo ni bizima ni iby'amahoro ikindi ni ibintu bizoshobora kugaragarira sosiyete yose neza kwanza muzobibona si ibintu twovuga bitaraba kuko ntawe umenye ibyo ahurira nawe hariya ariko tuzobibona gusa mumve ni ibintu by'amahoro no mu buzima busanzwe VIP nibaza ko biheza bigasahiriza bikagenda neza nabonye na manager mwari kumwe kumbure nibaza ko bizogenda neza cyane ndagushimire cyane Mervi ariko ufotora neza ubundi kugira umuntu ashobora kukubona bigenda gute kugira umuntu ashobore ufise page ufise Instagram byose Instagram page Facebook twandika Mervik Merve photography kabisa genda kubera ko umwanya uratujanye yes yangwita Mervik uyu n'umuryango turaramukije na mama Alvera yari ihanganye hano nubwo adakunda kamera ubundi twari kumushiramwo musaza ndagukunda cyane ubaho gose wewe anytime ukene ebana ndabakunda cyane ndakunda nafise urukundo rw'iwanje nyine umenga sinzi yo gwavuye Imana ibahezagira turavugana akabido kiwanje paseri yaransize amavuta kaya kabido oya mwe nimugira mu kabido mwe mugira mu rubido uvuze niye nyene yes kabisa bye Disi wakunzi ba Star TV nkuko bisanzwe kanje amaji no kugira ngaragare neza nkuko bisanzwe izina ni Star Boy the Ship ushatse unyite King of Ladies ushatse unyite Sharp Man Run in the Jungle Dora Boy ushatse unyite Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo munzu I support everybody in our country love you if you love if you don't I don't care for that support my job only my job n'urugendo rudasanzwe umuririmbyi kazi cyanye asangwe aririmba indirimbo mpimbaza Mana Alvera Muhimbare kuva neza na neza hano bita mu Ruyigi akaza mu gisagara cya Bujumbura agakora ibikorwa byiza na cyane cyane indirimbo mpimbaza Mana ndetse na cinema musanga mu muzino muri cinema ko ari umwe mu banye mpano dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi afashe urugendo yerekereza hanze y'igihugu ariko mu byo nabonye mu wo bita Brian Smith sinashinye kumuvugisha cyane kubera ko hari ukuntu yari yifuse na kapisho ajanye n'umuntu tuzi akora ama video meza cyane mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukora video nziza cyane ya Sadbi aheruka gukora n'izindi video nyinshi zimeze neza cyane indirimbo w'umuntu nibaza ko mwayibonye ni indirimbo ifise amasanamu ameze neza cyane Brian Smith rero ari kumwe na Alvera umwe wese agiye mu vyiwe ariko mu gihe mbonye bagiye gufatana indege bari kumwe cyane nibaza ati mega iyo bagiye gukorera video hanze y'igihugu mbega hoba hari featuring zigiye gukorerwa hanze y'igihugu mbega hoba hari filme igiye gukinirwa hanze y'igihugu ibyo byose ni bimwe nibaza bivanye n'ico ndamuzi ko Alvera jora no kuvuga ati mbega agiye kurangura impuzu kumbure azane muri ya shop yiwe nziza kugira abantu bashore kuronka imyambarire myiza canke ibyambagwa vyiza canke impuzu nziza so reka tuvuga ati wait and see yini Star TV nizo guha makuru yose nafashe umwanya ndamwegera Alvera ndamubwira ati utegerezwa kuza urambwira buri kimwe cyose uko kuriko kiragenda kugira shobore kumenya byinshi bitandukanye mu bikujanye kuko bimujanye yagerageje kubihishahisha nubwo jemba mfise amakuru amwe kenshi sinkunze kuvuga mu gihe nyene igikorwa ataragira ico avuga shobora kuvuga ati birashoboka ko bimeze uko ivyo nshobora kubivuga peut-être ko sishobora kudoma ko agatuka imvuge gutya reka nshimire wo bitagoso nwaye baramfata amasara umusaza
ariko nibaza ko ngaragara neza ico ndagusaba ni gukora sabone kuri Star TV kugira igikorwa cyose kizoca kuri Star TV uzobe number 1 kukibona cyangwa uzobe number 2 kukibona kugira tubandanye gushigikirana je ndabakunda cyane amazina yanje ni Star Boy The Ship mbandanye kunshigikira kugira nanjye mbandanye kumererwa neza mbandanye kubaho tubandanye no gusenga kubera ko Imana niyo nkuru bwira mugenza wawe ati ubayeho kuby'Imana Imana niyo yakuremye niyatahura ko abayeho kubera ko Imana niyo yatumye abaho cyangwa niyatahura ko Imana niyo yamuremye uno munsi ahumeka kubera ko ari Imana yatumye abaho araza gutahura byinshi bitandukanye reka jewe ngende igisigaye nukuzoza ndabaha amakuru ku mwanya thank you so much